Hello guys, tu ni chun ka Facebook Instagram ads in reel in YouTube in apply ka bol ka bol do tai monetize ka bol tai tu hi ka viewer son hin ha ki thopi share nei ha bol pe diu hin ha vet pe diu chu te han lang hin le no adinga pa chom le nam pi adinga pa chomang pan ka hin la thei ding a he ti chu ka hin phone do na pan pi naw na ki tho pi naw ka ngai che ki ka ngai chat be che ki ni so pi te ho ama sa aning kuma in November lama ka bol pa chu star monetize bo hi in pa chu akan na umlo min ki phal kham khama hin thei be bo hin tu na ka bol ki bol do hi pe su ngai instrument le in te ni amin he ta ya ka ki pa ba le nga so pi te chule monetize ka Facebook hi in ka YouTube hi in ai bol pe pa hi amina hi he pa hi ma hi sanglen ki gen ha ki hon hi in ma zong hi aman ai bol pe zen ma chu nang ka ki pa in ma zong hi na poimon ho zo so ne ki do the na ma hi tias amina chu ki hon hi in follow subscribe ho YouTube ma on na bol the he ti chu ka hin phone do he